Mu minsi ishize twabagejeje inkuru tubabwira yuko u Rwanda rufite uruganda rukora imbunda yaba intoya izi zizwi nka pistole ndetse n'imbunda nini zino zifashishwa ku rugamba. Nk'uyu munsi cyangwa se umunsi ndagira ngo tugaruke ku iyi video mutangiranye mubona uyu umukobwa abantu benshi bagiye bamwibazaho aho yagaragaye muri video ari gusobanura uburyo imbunda zikora, asobanurira bagenzi be cyangwa se abandi bakobwa bagenzi be ndetse n'abandi bakiriya bari baje kwigurira. Ubwo ndagira ngo kandi aka kanya duhite tubabwira yuko Tanzania, ibindi bihugu harimo za Nigeria n'ibindi bihugu bigiye bikomeye muri Afurika byatangiye kuza gushora imari cyangwa se kuba byatangira kugura intwaro mu Rwanda, nkuko nka Israel ndetse n'ibindi bihugu bifata nk'akazi bikaba byakora intwaro maze bikagurisha ku bindi bihugu, cyane cyane ko muri Afurika ari hakeya hakorerwa imbunda. Igihugu cya Uganda hongera ngo twabagejeje iyo nkuru tubabwira yuko igihugu cya Uganda nacyo gikora amasasu ariko kitaragera ku rwego rwo kuba cyakora imbunda. U Rwanda rero ni igihugu cyihariye kuko ubu ngubu cyatangiye gukora imbunda ndetse zaba inini n'intoya, ariko inkuru y'uyu munsi iribanda cyane cyane ku makuru ari kuvugwa ku Burundi n'u Rwanda ndetse na Kongo, tutayibagiye ibiri kuvugwamo. Ariko nanone tugaruke ko aya makuru y'uyu mukobwa abantu batangiye kwibazaho bavuga ati se yaba ari umusirikare, ese koko yaba yarabitojwe na yes. U Rwanda rufite bamwe mu gitsina gore cyangwa se bamwe mu bakobwa bari mu gisirikare kandi banashoboye bameze neza. Ngira ngo u Rwanda ruri mu bihugu bikeya muri Afurika bifite abasirikare b'abakobwa kandi bashoboye neza cyane, bakora akazi kabo ka buri munsi. Ngira ngo bamwe mu bari mu Rwanda bo mujya mubabona abasirikare benshi bari ku mapatrol ndetse n'akandi kazi ka gisirikare, yaba mu buvuzi yaba akazi ko kurinda igihugu no ku mipaka bagiye bahari. Ngira ngo ababizi bo muraza kubitubwira muri comment ko u Rwanda rufite igisirikare igikomeye kirimo n'abakobwa. Uburundi rero bwasizoye burashaka kurwana n'u Rwanda, ndetse inkuru ishobora kuba igeze kure, ndetse ubu ngubu turi kuvugana cyangwa tubakore ino nkuru noneho ibintu bivuye ku rundi rwego bijya ku rundi, kuko bimaze gukonfaminga ko bagomba gushyira imbaraga ku mupaka, bakarinda umupaka wabo ndetse bakuzuza ingabo nyinshi cyane cyane ku mupaka. Byavuye kuzana intwaro noneho bakaba bazanye n'abasirikare benshi cyane cyane ku mupaka. Ubwo bakaba baharunze abasirikare benshi bitegura kurwana n'u Rwanda. Abasirikare bamwe ndaje mbashyiremo video yerekana uburyo abasirikare bakoze umurongo munini bava za Bujumbura ndetse n'indi migi bajya ku mupaka, ndetse n'ibitwaro bikomakomeye, ngo bavuga ko u Rwanda rushaka kubatera cyangwa se bo bavuga ko byanga byakunda bazatera u Rwanda. Naho rero Kongo yaciye undi muvuno, yabonye yuko kurwanya M23 bitagishobotse, baciye ahandi hantu. Ahubwo ubu ngubu noneho ababirigi batangiye kuzana intwaro bazicisha mu Burundi, bazinyuza mu Burundi nyine Bujumbura kugira ngo bice Ovira. Babonye ko nta handi hantu baca. Ubu ngubu rero Kongo yafatanyije nyine n'ububirigi, noneho intwaro bari kuzirunda mu Burundi kugira ngo bice Ovira baza kurwana na AFC M23. Kandi ibyo ngibyo bikaba ari nibyo biri gutuma intwaro nyinshi zirunda ku mupaka w'u Rwanda, dore ko bumwe mu bufasha nyine nabo batangiye kwitabaza bimwe mu bihugu by'ububirigi, kuko ubu ngubu nta yandi makuru ari kuvugwa uretse ko u Rwanda rushobora kurwana n'u Burundi, ari nabyo biri kugarukaho cyane cyane mu Burundi. Abarundi batangiye bamwe kugira ubwoba ko hashobora kuba intambara karunduru hagati y'u Rwanda n'u Burundi, nyamara u Rwanda rwo ruratuje ruratimaje, nta n'ikibazo cy'intambara, nta n'ibyo yewe niyo wabaza umuturage w'u Rwanda nta n'icyo yabikubwiraho, kubera ko u Rwanda rwo nizo drill cyangwa se byo kuvuga ngo hari intambara ntabyo rubona habe na gato. Ayo makuru rero akaba twayakuye kuri France 24 n'ibindi binyamakuru bigiye bikomeye byagiye byandika iyo nkuru.
Joseph Kabila, uyu muramuzi yahoze ari perezida w'igihugu cya Congo cyangwa se DRC. Uyu rero abasenateri cyangwa se Sena ikaba yateranye ku munsi w'ejo ikamwambura ubudahangarwa. Murabizi ko perezida iyo yabaye perezida hari ubudahangarwa bafite, ntago wapfa kumurega ibyo ari byo byose cyangwa se ngo mushyire impapuro hanze zimufunga. Agifite uburenganzira bwo kuba yarabaye perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose. Sena rero ikaba yateranye bitewe n'itegeko nshinga ryemera nyine yemera yuko uyu wahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila yamburwa ubudahangarwa bwo kuba ari perezida. Rero akaba yabukuweho ndetse akaba ubu ngubu atangiye ngo gukurikiranwa bamushinjije ibyaha bigiye bitandukanye, tuza kugarukaho mu nkuru yacu irambuye mu kanya kari imbere, ari nabwo tubashyiramo video igaragaza abasirikare b'abarundi bambuka baza ku mupaka w'u Rwanda. Ubu ngubu ni benshi amakuru kandi turi gukesha abaturage baturiye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, nabo bari kuvuga yuko ngo abasirikare bambaye impuzankano z'u Burundi ari benshi ku mupaka ku ruhande rw'u Burundi, ngo buziye ku mupaka w'u Burundi biteguye kuza gutera u Rwanda. Ngo bavuze yuko ngo u Rwanda rushaka kubatera, nabo rero bakaba bari kwitegura kubatera. Nyuma yuko iyo nkuru ngira ngo bayikuye nyuma yuko babonye nyine iri duka rikora intwaro n'iki, nyuma yuko ibinyamakuru bigiye byandika ko u Rwanda rukora intwaro, nyuma yuko u Rwanda rugiye ruvuga byinshi. Reka ngaruke mu kanya gato.